Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si taki pema sesuran riacat rasa versi baca-baca memang apa saya boleh pengang Ridwan Canam 5 mamarik padang kamar kina napak barakapaka masih boleh pengang Allah subhanahu wa ta'ala na padang kamar versi baca-baca memang apa saya boleh pengang Ridwan Channel 5. Dan untuk sini sesereko ya pure mak bere pengang Ridwan Channel 5 ucapkan banyak-banyak terima kasih mamarik pedek mega dalek tentunya nang kamar kina pala kamar mak bereku Puangang Ridwan Channel 5 mantai pemali Tony sesre mantai Tony Pak Baraka untuk di mana yang pakai gunaan sesre ya Allah mak ber sesre jangan lupa kirimkan di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening BRI 4881 01023901 532 jadi Pak calling nomor rekening sesre di nomor rekening atas nama Ridwan di nomor rekening BRI 4881 01023901 532. Jadi mau marip Pak beri tasir malah lebih dari laki pengalah subhanahu wa ta'ala apa yang kemarin mak beri peman ripuanganga Ridwan Channel 65. Jadi untuk sini sesuatu ya perasa krepi puanganga Ridwan Channel 5 saya ucapkan banyak-banyak terima kasih memuarai puanganga Ridwan Channel 5 makin jaya dan tambah jaya ke depannya. Dan untuk sesuatu ya dek na perasa krepi puanganga Ridwan Channel 5 memuarai pada tasa krepi sosra napa dek jaya napa dek tambah. Jadi untuk sini seserku engkas walaki seserengnya baca-baca yang hari itu baca-baca pas sapo watak kaleta atau salipu watak kaleta yang harus sesernak kulit baca seseret tata carana seseret tatar napas tak ketelu pura nata napata sapur mana pura limata napata sapur watak kaleta tak baca oleh seserengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alepu mapacin napatin roka cahaya nurum mampirika Muhammad malebang Allah subhanahu wa ta'ala salipurika watakaleku barakala ilaha illallah kumpayaku. Jadi pak kuling baca-bacaan susura maka dibacaan susura Bismillahirrahmanirrahim. Aleku mapacin napatin roka cahaya nurum mampirika Muhammad malebang Allah subhanahu wa ta'ala salipurika watakaleku barakala ilaha illallah kumpayaku puran rasa surat tasapur rupatan apa tasapur lima tasapur mana takalisan apa matiin roki seserang memaren kemana ki salama linulatu akhirat tentu nama maki guna lori di mana untuk sesuratku dan untuk sesuratku ya maki guna memaren apa barakah ki seserang nasabak namni cedek maki guna na aga guna nama ega kulit gaga guna seserang maka te pasti mata jar tepat alor ripang Allah subhanahu wa ta'ala nawak dikina jadi seserang. Dan saya selaku admin minta maaf sebesar-besarnya nakung kada tapasal seserna sahabat to biasa mi tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan dan tentunya saya admin minta maaf pola capa aja lah tu capa gemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.